Terus nih, iya nih membah nih ngelancah lantas ke desa nih, maro lantas ngandeng, wih, linggah saja iya tuh ngandeng, mekelu-kelu lantas iya nih ngandeng tuh keadanin Danu Batur. Nah, ada lantas batu kapur tuh, ane kokoh teken Kebo Iwo kan mau duduk tuh, tegah. Nanti cara gunung itu keadanin Gunung Batur. Om Swastiastu, pemirsa satu bari channel lah. Saya makin titiang mesatu lelintihan Danu Batur. Kacerita dawagirin ring jagat bangli wenten anak makurenan sakewalo suwe pisan enten kapico sentano utawi kapico pianak. Mapan suwe makurenan ten ngelah pianak sing lah pianak ento lantas ipun makedadwo kepungkusin pan bekung aja men bekung. Ya diastun mekelu tu sing lah pianak ipun sareng kalih tetep setatung ngerestiti bakti ring ide sesuwuna milahan niki pan bekung ngajak men bekung ngabo daksino niki do ben disangah ben kesangah wayah ben kepuro trikayaan kepuro milahan ipun makto daksino pacang nunas pianak gelis satu wengal ide sesunan rares asung kerta waro nugraha mapice tekening pan bekung ajak men bekung. Kasuen-suen men bekung lantas beling. Sawetara sio bulan men bekung lantas ngelekadang pianak muani. Nanging lacur suwud ngelekadang pianak men bekung ngemasin mati gitu masih pan bekung tuh ada ben bulan pitung dino nih masih nutuh kurenanipun pan bekung masih mati tuh mirip niki kawastanin jodoh sehidup semati pun tuh gitu pan bekung ngajak men bekung asapun api raris pianaknya nih mapan pan bekung ngajak men bekung sampun mati kramo desone lantas selegenti ngupo piro rarean pan bekung ngajak men bekung selegenti ado ngabo dadaran ado ngabo minum-minuman nanti lantas tumbuh gede buin sado soleh nih rarean pan bekung ngajak men bekung itu cok engal mau keples gede kerang pesan ngamah tuh kewah nganti keramo deso tuh ngisin pengideh yo tuh i rare tuh saweh kerang pesan nasi cak sepanan telah nyohani nominaman jak sepanan telah tuh cak kerang bingung keramo deso lantas kengkeng carane ngupo piro pianakne pan bekung ngajak men bekung tuh mapan kerang rare ngajang sing itu lantas rarine itu keadanin Kebo Iwo mapan kerjaan itu masai aja kebo itu nah subuh lantas menek kelih nih Kebo Iwo jangan ngadong pun di desa itu yen subuh kasepan keramo deso nih nyago yang dadaran nyago yang minum-minuman sing itu jak ngamuk yo Kebo Iwo jak apa yo ado di samping nih jemah kerja sapa tango tekan Kebo Iwo tuh ngerusuh yo itu ngawinang keramo deso nih mecik pelengan bingung kengken carane apa ngidang sini pengideh nih Kebo Iwo apang suwud ngadung di desa nah ya diastun ketu parisolah nih Kebo Iwo nah ada masih melah nih oh yo antang jemet mapi tulung apa jo tagih tekening keramo desa nih yang subong ide tulung tekening yo Kebo Iwo jak kali sini lho
sing tahen sing kebui won ulak yang nganti kramo ngidih tulung tekening dewekne asal ada dedaran asal ada inem-ineman do jak cenik gawe itu mungkin jo kewah gawe itu aloh bane tekening kebui wo ado nak ngidih tulung nang umah ado nak ngidih tulung semer apa jo jak kal isine tekening kebui wo asal ada dedaran. Yen kasepan lantas kramo deso itu nyaga yang dedaran di tubuh pesu pedeh yo kebui wo jak serta tu ngamuk tu apa ni tepuk ni jak sahabat tango tu ni tugas puan sing itu pas keliwatan lah ya basang yo kebui wo ni gen puan kejadian ni do sekan tepuk duga sentuh layah basang ni kebui wo nagi ide nasi ani ide ni nasi tu kempanangan sing lah dedaran do baru lantas ketebos yang tu tepukin no ado sampai tu jatuh lantas jatuh dah ketampah tu kena kebui wo tu jak ngelengan di ngelan sampai ni tu jelek ni kebui wo tu jadi astun yo seleg mapi tulung sing tu jelek ni yo. Nah mapan sai kebui wo ngadung di desa sing tu bingung jani kramo deso ne kengken carane apa nge kebui wo tu sing ngamuk ditu lantas kelian deso ne mu pulang kramo deso ne ajake mare rembugan ado lantas anak ngusul ngidih tulung tekening kebui wo apangnya ngai bebengan yen raos kadi mangkin telago. Nah, yen si doyo kebui wo ngenang bebengan, sinah kramo desone tu sing lakar ke wah ngalih ye angon melusang cari ke gitu masih sing ke wah ngalih ye angon inem. Ditu lantas usul kramo nentu kasungkemin tekening kramo deso wani lenan. Klian adat lantas ngutus yo ijuruara apangnya matang tekening ikebui wo. Nah jadi kak cerita ijuruara subuh ketemu ja ikebui wo itu lantas yo nyamatang yening kramo desone lakar ngidih tulung tekening kebui wo apang yo nya ngaenang bebengan yen subuh mapi tulung ngai bebengan kramo desone lantas ngisinin apa aja tetagihannya nih ikebui wo apa buin masan mupu lakar dicari ke yang subuh ado tuh cak apa aja tagih teken kebui wo cak kal ke isinin ningah pesadok ijuru arah bukok itu do apa buin kerjaan kal ngisinin tetagihan yo tuh cak Allah ya kebui wo masaud paman yen ketung teh kramo deso ne lakar syarat kalau ngai bobengan ngide tulungan tekan cang jak cenik gaya tu paman jak CGT cenik gaya tu do cangi kebui wo sumangup lakar mapi tulung ke walau kene yan paman kan subuh nawang yan abo ada darah yan abo ada minum-minuman jak cang jak kanyak megahi do yen sing ado tu yan ke wah jo ben bedik no nah tu yan tu sekan jap tu yan orin kelian adat tu yan sedia anjap icang do dedaran minuman pang si tangan bayu ni cange ngokoh tanah pangaluh cange nang bebengan mau nak jani mu paman sama tang teken jeru kelian deso pengideh icang pokoknya cang sumangup ben pidannya tujuannya ben mani uren magaja oke gitu kebui wo ngomong tekening i juru arah. Nah kacerita lantas jadi di subuh panumayo sing itu dane kelian adat nujuang tanah ane keras tuh tanah ane batu kapur dane kelian adat narko yening kebui wo tu sing lakar sido ngokoh tanah ento sawire tanah ento tanah katos me batu kapur ke walau penarkan kelian adat itu meimpas jak jenis aloh lah bener tekening kebui wo ngokoh tanah itu sawireh kukune siteng waluyaning besi waluyaning linggis jak aloh bener tekening kebui wo ngokoh tanah itu
sangkaning selagi ngokoh tanah jani subuh dalam tuh lingah dalam jani pesuyeh pih kramo desone masurya girang sawireh pengapten kramo desone ngelah bebengan subuh ka keisinin dekening i kebowiwo ditu lantas klian adat nih tahang kramone apa ngiaga yang ngajang-ngajangan ngiaga yang dedarang apang kal bang dekening kebuiwo tuh pih jak merero di sri ne kramo istri ne ada nyun bekuling ada nyun betutu siap ada nyun betutu bebek tuh ada ngabo bekuir ada ngabo cukut ada ngabo buah ada masih ngabo harak tuh nah ada imuan nih janine minum harak apa sehat tuh harak abo tuh tua ada masih tuh wih jak oh nyang tuh jani subuh siaga klian adat lantas ngelurin nih keboiwo apang meneh apa ngajeng jak kebatak pan basang lah ya sing itu cok ngali yo keboiwo cok makacos yo jani subuh yo ngarepin ajang-ajangan lo sing umah limo yo keboiwo to sing umah limo jamaah langsung au deh anda ke panguling to antus ya siapa nang telah beguling ya ukon tuh subuh lantas ketum betutu bebek jamaah cangolet lah betutu siapa cangolet lah tuh bekuin sana do bento jamaah ketlah tuh cara koyo teh tua koyo teh tuh mata ya keboiwo bedak basang tumen buku jani yo ngerasaan basang bedak buku ketok di subane basang bedak buin yo lantas mekecos kebebanganen tuh oh setonian megaya itu yo isang nyelelek tuh sir angin pulas ya ulas ke wibo sing tawang itu yeah bebang terus semuanya kena do bak yo nanti yo nyilam do sing edang mangkihan yo ke wibo lantas ngemasin mati ke wibo tuh subuh lantas ketone mapan ye terus kebak sing itu batu-batu kapur itu di sisen bebang itu lancah ya ye lantas ulung ke bebang itu nanti i ke wibo mau gitu di bebangan tongosio megai nah terus nih iya nih momah nih ngelancah lantas ke desa nih maro lantas ngandeng wih lingah sajan iya tuh ngandeng mekelu-kelu lantas iya nih ngandeng tuh keadanin Danu Batur nah ada lantas batu kapur tuh ane kokoh teken keboiwo kan mau duduk tuh tegah nanti cara gunung itu keadanin Gunung Batur nggih asa punika satu lelintihan Kebo Iwo lelintihan Danu Batur samang titiang mau belajar sinam titiang untuk Pramusanti Om Santi Om